نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن نهج بنهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. وقال في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. Tingkatan puji iban sanglit, tuput pamahasud si Maha Tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat iban salam pa Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mga jama'a bariman, yulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala, patattapon na to in pagmabuga na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala, amindan sabab asupaya madawhat na to in ulong iban rida sin Allah. Pangapabilin hambuk manu siya kya ulungan sarta kya ridaan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, way buli rapat impasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, palawm sin sulga niya. Dinasabab yan sambakun na to in panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawm sin Quran niya mahamulya. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu attaqullah. Ya kamu mga tao parat saya, ya kamu mga bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, kabuga kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimana patattapan niyo in pagmabuga niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatih, sinmattan pagmabuga kaniya. Uring maksud sinmattan pagmabuga fa Allah, ay bimana hinangun mo ingkatan piyang daakan niya, sa tinggalan mo yung mga katan parkala piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sarta ayaw kamu mikimatay, buat malengkan inkiaunan niyo, bilang din ha mga jumlahan sin mga sila, nagmamalilla pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adalam bihat to mga jama'a bariman, yulya kamusin Allah, bang nato kita uning kahalan, sin kita niyo rendi halaw man sin dunya, magbidda-bidda in kahalan sin kita niyo. On waktu, halawm kita niyo kusog iwan sin kaya, sa onda waktu tandasun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin sakit iwan kalamma. On waktu, inhambuk manu siya, yaon siya halawm pagdaya, matao din pangalta niya, sa onda waktu tandasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin parkala kamiskin. On waktu inhambuk manu siya, in kabuhianan niya, halom sanyang, halom saddap sadja, sa onda waktu tandasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin parkala kasusahan. Bihini na sadding kahalan na to rendi halawman sin dunya, mapuasin kakuyagan kasusahan, mapuasin kasusahan kakuyagan. Bang mo kita uning kahalan, sin kita niyo, pila bulan 5 bay, pila tahun 5 bay, agun wayroon problema sin kita niyo, biya sin problema na to hawak to ini. Limaya kita niyo mamanaw-panaw, limaya kita niyo pakain-pakain kawayan na to katuon, limaya kita niyo huminang si mga parkala kasusuwakan kababayaan sin kita niyo. Sa hawak to bihaon, piaratungan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala tatandasan. Sambil nalimit, kimuin mga kakahinang sin kita niyo. Pila na sadya rin ang mga kakahinang mabaya na to hinangon. Hindi na to maparagbos at tawakan, hindi na to matudyo sabab sin tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dinasabihan mapatutsuway hatihon sin kita niyo. In maksud, iwan sabab, may tayin Allah subhanahu wa ta'ala magparatong katutan niyo, tatandasan. Nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawm sin Quran niya mahamulya. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ظهر الفساد في البر والبحر. Limahil na, timampal na, inkahalubiluhan, fil barri wal bahar, hakin lupaan iban hakalaudlauran, ay bimana timampal na in kahalubiluhan, in kasigpitan, in kajuljanaan, din di halawman sin dunya. Unin sabab, law sin Allah subhanahu wa ta'ala bima kasabat aydin nas, hasabab da sin kakahinang sin manusia. Ay bimana hasabab sin pagmaksiat sin manusia rin di halawman sin dunya. Amoy ni nahinang sabab limahil, timampal, in kahalubiluhan din di halawman sin dunya, sabab in kiaunan sin manusia. Halawman sin dunya ini, timaud na mga manusia magmamaksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kimu na mga manusia nag-iibadat kaniya. Kimu ni mga manusia nangangayo kaampunan fa Allah. Kimu ni mga manusia nagsasarang sukol fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta timaod ni mga manusia nagmamaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot si mga mufassirin, long nila, man asallaha fil ard faqad afsada fil ard.
Isyusyulong nin himinang maksiat, hababaw sin gumi, faqad afsada fil ard. Sabunnaltud, hiyalo-bilo niya na ingumi. Kiangi niya na ingumi. Siya'y nahinang sabab, may ta nahalubilo, may ta kimangi inilaw man sin gumi. Lianna salahal ardi was sama bitta'a. Sabab inkahanong, inkasanyangan, inkalimayahan din di halaw man si dunya, bitta'a. Doon laway hapagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon laway hapaghinang sindiakan sin Allah, sa pagtinggal si mga parkala, piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin sabab, hasabab sin pagmaksiyat sin mga manusya rin di halaw man sin dunya. Uno ba haim maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala? May ta kita niyo piyara tungan tatandasan. Liyudhikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Hasupaya pananamun sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga manusya nagmamaksiyat kaniya. Sinaunin Allah subhanahu wa ta'ala tagpakaradyaan, tag-amulahi singkatan pakaradyaan din di halaw man niya. Aunin Allah subhanahu wa ta'ala, magbaya-baya sin bang uning kabayaan niya. Inyari, hasupaya pukawunin manusya, naliligap, nalulukmos sin parkala pagdunya ibang pagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dinasabab yan, imanga bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, suway siya mapukaw, suway siya makabati, suway siya makasayo, suway siya tumumtum, ha mga parkala, patumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari patumtum din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Dinasabab yan in mga sifat sin bariman, banga pabila nagpatumtum kanilin Allah subhanahu wa ta'ala, makasayo sila, manganal sila ha parkala, patumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga mano siya nagmamaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, di na makatayma. Gamman kumarukin pikilan, gamman magsusungin pagmaksiyat nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Liyudhikahum ba'da alladhi amilu. In maksud, hasupaya pananamun kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin wayroon gaus nila. Wayroon gaus na to mga manusya. Mamagang sin uno-uni ni paturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon din kato taniyo, in makakaus mamagang ha Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hatihon sin kita niyo bang uning maksud. May tabaha kita niyo peratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala tatandasan, la'allahum yarji'un. Kaluramayan sila magbalik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari lasa kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Peratungan kita niyo tatandasan, hasupaya kita niyo manganal, hasupaya kita niyo makapamikil mangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya kita niyo makapamikil mangayo taubat fa Allah subhanahu wa ta'ala ha mga dosa na kahinang sin kita niyo. Sa bangin Allah subhanahu wa ta'ala di na malasakato taniyo, di na siya magparatong tatandasan. Pasaran na sadya kita niyo, huminang si mga parkala amin kasusuwakan sin kita niyo. Sabmay tayo Allah subhanahu wa ta'ala tanda sin lasan niya kato taniyo, paratungan kita niyo tatandasan. Hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kariwayati Anas bin Malik, karidaan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna izamal jazai ma'a izamil bala. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhita falahu as-sukh. Rawahu at-Tirmidhi wa ghayr. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna izamal jazai ma'a izamil bala. Sabunnal tuod, insa laggo-laggo tutungbasan din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Tutungbasan karayawan din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Siya sartaan siya, sinsa laggo-laggo tatandasan. Ay bima'nain Allah subhanahu wa ta'ala, bang apabila siya, mabaya dumihil karayawan, hambuk ipon niya, hambuk manu siya, tandasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaon bang birinin kusog sin pag-iman niya. Kitaon bang intubtuban sin pag-iman sin hambuk manusya, in limit sin pag-iman sin manusya. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. In Allah subhanahu wa ta'ala, bang apabila siya mala sa hambuk qawman, mala sa siya hambuk tumpukan, mala sa siya hambuk manusya, ibtalahum. Tandasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tandasun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faman radiya falahu ar-ridha.
Hisiyusin nagrida, timayma sin tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon siya nagreklamo, hauno-uno yung tatandasan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, madawhat niya in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhita falahu sukh. Hisiyusin myungsi, dimugal, fa Allah subhanahu wa ta'ala, sin tatandasan kanya sin Allah, falahu sukh. Wayroon madawhat niya buat malingkan, dugal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dinasabihan in sifat sin bariman, bang apabila si tandasun sin Allah subhanahu wa ta'ala, idhabtuliya sabara. Bang si tandasun sin Allah, magsabar siya. Taymaun niya in, tatandasan na Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun na yun mga sifat sin bariman, in magreklamo siya, may taako pa. Hakataan manu siya, ataud na sin manu siya, may taako pa intiyandas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun niya na yun mga sifat sin bariman. In bariman, mga pabila siya tandasun sin Allah, magsabar siya. Magsabar siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan nagfarmanin Allah subhanahu wa ta'ala. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Iban tandasun na mura sila. بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Sin karayawan, iban sin kangian. Ang waktu tandasun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin karayawan. Tandasun kita niyo sin kakuyakan. Tandasun kita niyo sin alta mataud, pagdaya. Uno-uno namin karayawan. Tandasun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unim maksud, hasupaya kakitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisyun ipon niya matan, amin nagsusukur kanya. Sabin sifat sin bariman, fa Allah subhanahu wa ta'ala, idha u'tiya syakara. Bang siya anugharaan, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala rijiki. Dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala pagdaya. Dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala kakuyakan, mag-uno siya, syakar. Magsukur siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsarang sukul siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dinasabihan, on waktu in parkala karayawan, inyan tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mudsiyari kalupahan. Sa pila na rin ang mga manusya, inyanug haraan, dihilan sin parkala karayawan, dihilan kakuyakan, dihilan pagdaya, sa nakalupa na bang isyo nagdihilkan niya. Liupa nila ni Allah subhanahu wa ta'ala. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Tandasun na mo kamo, sin karayawan, iwan sin kangian. In kangian mataod ginis babara pa intiwayhuan niya. Duwaing pa indagbus sin pagbahasaon, amin tatandasan amin kangian pa mga manusya. Hadamikya nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala, din ha mga tibayhuan si tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Inyari din ang mga tibayhuan sin tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala nabaluwannakum, iban tanto tuod tandasun na mura kamo. Tandasun na mura kamo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, bishayin, si mga parkala, si mga pakaradyaan, minal khawf, din ha mga pakaradyaan namin kabuga. Ang waktu tandasun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kabuga. Inyari karya salisin manu siya ang kabubugaan niya. In pagbasaw din ni amin khawf tabi'i. Khawf amin tabi'at sin manu siya. Aun yan mga manu siya mamu, may takulong niya mabuga hasakit. Sini mapatut na to pag mabugaan amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunnal, in mapatut na to pag mabugaan amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ang pagbahason khawf tabi'i, amin tabi'at sin kita niyo mabuga. Ang kabubugaan sin kita niyo. Bukon ni maksud miyuga kawasakit yon, ay di man nalawa ng pagmabuga mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan, yanon ta halom sin bay, ang simud has, miyuga kaw. In pangaso, bang ko miyuga has, simud palom sin bay, nalawa in pagmabuga mo fa Allah. Wayroon. Dinasabihan, normal hamano si imabuga si kuddanan si mga sakit jimadya to wakto na to ini. Inyari tatandasan na Allah subhanahu wa ta'ala, in mabuga kita kuddanan sin mga parkala sakit. Sa sumagawa ayo sadya lumabbaw, lumiyo, in kabuga na to, pakabuga na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari khawf tabi'i. Aun khawf pagbason wajib, pag mabuga amunin wajib. Amunin pag mabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari pag mabuga wajib kanya. Aun isab khawf muharram, haram.
Binasin mabuga ka rin ha mga kajinjinan, mabuga ka rin ha mga parkala amin pagsisirikan sin manusya, arakala lumujila kaon ako, arakala lumusuknaan ako, bini, uno-uno nandiyo mato. Inya to khawf muharram. Hiyaram yato sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin mabuga ka rin ha mga kajinjinan. Sa in mga bihini, mabuga ka hasakit, mabuga ka halimaw, mabuga ka mga binatang mangungutkot, inya to khawf tabiat. Karya salisin manusya in, mabuga siya bihat, habihat tumaparkala. Wala nabaluannakum bi syai'in minal khawf. Iban tanda sun namo ra kamo mga parkala, kabubugaan sin kamo. Wal ju' on waktu tanda sun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ju', sin kagutom, kahapdi. On waktu pila adlaw ri ko makakaon. Pila adlaw wayroon sumud kakaon palong sintian mo inato tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naqsim minal amwal. Damikyan amin malawain pangalta sin kita niyo. Doon na kayan niya sin tao, natakaw, nasunog, at tawakan uno-unang jimato, nalawain pangalta sin kita niyo. Inyari rin ha mga tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal anfus, at tawakan aon din ha mga family sin kita niyo. Bakay sin kita niyo, amin masuok pa pangatayan sin kita niyo, inkiyawa na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo na rin kato. Inyat to tatandasan niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pabila onin ha mga manusya kalalasan sin kita niyo inyo na rin kato inya to tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wath thamarat on waktu malawa in mga thamarat in mga pag-usaha sin kita niyo. Diin natibayhuan sin parkala pag-usaha. Wabashiris sabirin. Sa sumagawa paruntungan kakuyakan pa mga sila manusya nagsasabar. Misan biyari inin taud sin tatandasan kanya sin Allah. Doon nakatiyandas siya sin parkala kabuga. Tiyandas siya sin parkala kagutom. Tiyandas siya sin parkala nalawain pangalta niya. Tiyandas siya sin parkala nalawain mga family at masuok kan niya amin kalalasahan niya. Tiyandas siya sin Allah subhanahu wa ta'ala nalawain pag-usahan niya. Sa sumagawa nagsabar siya. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wabashiris sabirin. Iban paruntungan, kakukuyakan pa mga sila manos siya nagsabar. Imaksud long si mga ulama o mufassirin hawa bashiris sabirin aw munin sulga madawhat niya adlaw qiyamah. Bihating kahalan sin manusya. Dugain in mga tatandasan para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unurin maksud la'allahum yarji'un. Kaluramayan sila magbalik marikaku. Kaluramayan kita niyo mangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaluramayan mangayo tawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari be sin sambat lasakato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya mabaya, mugto na sadyan napas na to, rin di halaw man sin dunya inwayrong kita nyo nakakampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga ipon niya bariman. Hari pamatangso inyawa, nakapangayo kaampunan kaniya. Nakapagtawbat kaniya, hasupaya pasurun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palom sin sulga niya, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك
وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة، اللهم بارك لنا في القرآن والسنة، اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله